Postoji jedna stvar oko koje se u Bosni svi slažu, a to nije politika. Sve počinje s tankim tijestom, jufkom. Ova tehnika razvlačenja koristi se od pamtivijeka na prostoru Male Azije, Bliskog istoka i Balkana. Nazivi se razlikuju od mjesta do mjesta, ali način pripreme ostaje isti. Dobra jufka razvlači se toliko tanko da se kroz nju mogu pročitati novine. Iz ove tehnike nastala su mnoga jela koja se i danas pripremaju u različitim zemljama. Zbog svoje dugogodišnje tradicije, priprema jufke danas je pod zaštitom UNESCO-a kao dio nematerijalne kulturne baštine. Sva tri naroda u Bosni slažu se barem oko jedne stvari. Burek je samo jedno. Naziv burek dolazi od turske riječi borek, koja se s vremenom prilagodila jezicima Balkana. Mijenjalo se i značenje te riječi, ne svugdje na isti način. U Bosni vrijedi jasno pravilo, burek je s mesom. Sve ostalo ima svoje ime. I ako to miješate, velika je šansa da će to netko primijetiti. U drugim zemljama koriste se drugačiji nazivi, pita s ovim ili burek s onim. Negdje riječ burek znači više vrsta jela, a negdje samo jedno. Razlike postoje, ali tijesto i način pripreme ostaju slični. Burek se jede kad se radi i kad se putuje, ali i kao sredstvo zahvale. Mnogi kažu da uz burek dobro ide hladno pivo, dok drugi kažu da je jogurt najbolji. Tradicionalno, u mnogim kućama žene su bile te koje su razvlačile jufku i pripremale burek, ali ništa ne sprječava ni muškarce da ponekad pomognu oko bureka. A ako ste već u Bosni, prilagodite se situaciji. Naziv sarma dolazi od turske riječi sarmak, što znači motati. I upravo to je glavna ideja ovog jela. Najčešće se priprema tako da se mljeveno meso i riža umotaju u listove kupusa. Takva sarma je veća i dobro poznata u mnogim kućama, posebno tijekom hladnih mjeseci. Postoje i verzije u kojima se nadjev umotava u list vinove loze. Tada je sarma puno manja, često debljine prsta i naziva se japrak. U velikom broju država sarma se priprema kao čorbasto jelo, dok se u nekim krajevima priprema s manje tekućine, ali se prije posluživanja preljeva jogurtom, kao što je to slučaj primjerice u Libanonu. Bez obzira na razlike, sarma je na većini proslava i praznika redoviti dio trpeze, ali se priprema i u mnogim drugim prigodama. Lahmadžun je jelo koje dolazi iz kuhinje Male Azije i priprema se već stoljećima. Sastoji se od vrlo tankog tijesta na koje se stavlja smjesa od mljevenog mesa, povrća i začina, pa se peče na visokoj temperaturi. Često ga nazivaju turskom picom, ali razlika je jasna. Tijesto je tanje, nema debelog ruba, a nadjev je raspoređen po cijeloj površini. Za razliku od pice koja se reže na komade, lahmadžun se često pospe limunom, smota i jede u ruci. Brzo, jednostavno i bez pribora. Baklava je jedna od najpoznatijih slastica koja svoje korijene vuče iz kuhinje Male Azije. Najčešće se priprema s orasima, ali u nekim državama koriste se i pistacije koje daju drugačiju boju i okus. Baklava na Balkanu poznata je po tome da je vrlo sočna i bogata. Razlikuje se i po obliku, ne samo po načinu rezanja, nego i po načinu slaganja tijesta, pa se može vidjeti u obliku rombova, kocki ili dugih uskih komada. Baklava se jede u raznim prigodama, ali ja sam je, vjerojatno, jedini jeo u sauni. A koja je baklava najbolja, o okusima ponekad ne vrijedi diskutirati. Uz mnoga jela o kojima smo govorili, često dolazi i nešto za nazdraviti. U Turskoj je to raki, piće od grožđa s dodatkom anisa, slično grčkom ouzu, prepoznatljivo po tome što postaje mutno kada mu se doda voda ili led. Na Balkanu se razvila drugačija tradicija, rakija, koja se najčešće pravi od šljive. Proces počinje fermentacijom voća, a zatim slijedi pečenje u kotlu, gdje se polako odvaja prva rakija, poznata kao prvenac. I dok neki upozoravaju da se s prvencem mora biti oprezan, drugi uz čašicu postanu i romantični, pa znaju izrecitirati i poneki stih. A kad se dobro pojede i nazdravi, uvijek se pojavi i muzika. O toj muzici i o plesu koji ide uz nju u sljedećem videu. Sve u svoj vakat, a kakav vakat, takva nafaka.